pusina. Kau kama todo sambaran nanu pusingi. Bos ka talipong nasuro karo-karo. Ang napapalen mo bau kama. Ingat mo na bau ka. Iyang dyan na sa mode-mode, nakanak dyan ng talang. Apa dyan na bos ka ng talipong eh. Kapan sa insul ka mo kau? Kamameman ko. Salay ko ba ang bos ka? Kana kau dyan kan pusino. Pawami. Napapalen na niya, ilindala lang hapenu. Niya SMS na, saya tunggu malam ini. Kaya man baca dahil SMS Anjo. Habi na bos ka Sandra. De. Anjo memang bos beruku, Ilinda memang arena, Baturi Manado, janda talu anak-anak. Apa muntu kau bangi-bangi nua ronda, asarana penulu sama koerosu. Ang apa kayo? Kalau memantong ako niya kuperhatikan, asarana penulu sanu. Puna telepon na bos kaya. Kau kama todo sambaran nanu pusingi. Bos ka talipong nasuro karo-karo. Ya, kama-kama ne, boya memang nih, apalah nu gau kaya, gau kami. Deklar Roy sungguh. Kata telepon na bos ka. Kau pa emosian dulu kok. Sani ngalasa mami nu pare, sani bos mami. Anne bos berun ne Baturi Manado. Ate, lalu aku deh. Napapalen na niya, ilindala lang hapenu. Niya SMS na, saya tunggu malam ini. Memang nasuruh harapan ni Bangia. Apa nih, Sen? Harapan supaya naitongi gaji ya sungguh. Anjo memang bos beruku, Ilinda memang arena, Baturi Manado, janda